Joj, gdje je ovaj moj brat? Čekam ga 2 sata, ne javlja se. Ojoj, kolega, još dosad, nismo nikog ubili, već 3-4 sata ima. Jes kolega, u ovo zadnje vrijeme baš nije bilo akcije. Kolega, imam ja jednu ideju, viš ti onaj malo je tamo. A, kolega, vidim, sad ćemo sad raditi sa njom. Sam ti, kolega, mene slušaj, haj za mnom. Hajde. Šta je mala, šta radiš ti tu? Ništa, evo, čeka brat, treba sad da dođe. Mala, vadi sve što imaš u novčaniku i cigare još vadi, ajde nama. Pa ne ni marke, a i cigare ne pušim. Zato što sad ovaj mala ova pištolj na čelo, zove brata nek on donese pare, znači imaš 5 minuta. Mala, nama zove brata! Evo. Ha? Napali? Hoće da te ubiju? O! Eto mene. Šta je momci, šta ste došli moju sestru napada tu, ha? Mali, je donio parama i tebe ovaj pištolj stavi na čelo. Ti men pištolj, sad ćeš vidjeti. Aj mali, šta ćemo vidjeti? Ajde da vidim to tvoje, ajde šta je? Ljud, brate, jesam čovjek isprobio, sad sam zapamtio savremeno. Ovaj brat upravo si. Brate, sestru draga, ja sam tebe spasio od onih lopova. Hvala ti baš puno.